Dubioza zebra je zapravo i dalje u svom staništu u Zagrebačkom zoološkom vrtu i mi uredno i dalje uplaćujemo onu, kako se to kaže, novac za staranje o zebri, zebrarinu takozvanu. Naša himna generacije koju smo mi napisali, valjda iz frustracija koje su nas natjerali da razmišljamo o tim stvarima, koliko se zapravo sekiramo i koliko uništavamo svoju prostatu stresom. Tu ima vjerojatno velika lista nastupa, blamovane nastupima, jer se koje kakve stvari dešavale što višom silom, što našom glupošću direktnom, tako da je teško tu izdvojiti, kao što je teško izdvojiti najbolji nastup, tako je teško izdvojiti najveći blam na nastup. Mi smo zapravo skontali kad smo napravili ovaj zadnji single spot koji je izašao prije par dana za pjesmu Može li, da je to svojevrsni nastavak pjesme Volio bih. To je isto jedna lista želja u kojoj se čovjek pita da li bi nešto moglo i da li bi neke stvari mogle biti drugačije nego što jesu, tako da ja pretpostavljam da je ta Volio bi 2.0 pravi odgovor na to pitanje. Mi očajnički smo se trudili da nastupimo na Euroviziji, ali su oni to tako očajnički nas odbijali, zato što valjda su uvijek u strahu da ćemo mi nešto izlaniti, jer mi nemamo baš ručne kočnice na jeziku i onda kao znaš, Eurovizija je apolitična i to mi ne. A onda u međuvremenu BH televizija bankrotirala, tako da već 6-7 godina nikoga ne šalju, tako da nemamo šanse. Možda ako nas neka druga zemlja bude zvala, ćemo nastupiti. Dubioza zebra je zapravo i dalje u svom staništu u Zagrebačkom zoološkom vrtu i mi uredno i dalje uplaćujemo onu, kako se to kaže, novac za staranje o zebri, zebrarinu takozvanu. Pravo je teško favorizirati neku grupu ljudi sprem neke druge. Nama je uvijek nekako cilj da te ljude okrenemo na glavu, pa jesu li oni na ovim stereotipima, hladnom sjeveru i toplom jugu. Znači, publika je publika i koliko ti uspiješ da ih animiraš, toliko će biti. I onda uopšte nije bitno je li pričaš s njima na engleskom, španskom ili našem jeziku. I to je trik pitanje, jer ja moram malo još bolje da pogledam ko sve svira. Mi smo ovdje upali ko padobranci, jučer smo svirali u Velikoj Britaniji neki festival, tako da smo baš smo upali kao sumanuti. Tako da vidjet ćemo večeras koga vidimo, pa ćemo možda i startati. To je pitanje koje zahtijeva traktat cijeli. Isto ga je nemoguće odgovoriti. To je iz serije pitanja šta znači ime Dubioza kolektiv. Ne znam kako smo se sastavili smo se prije skoro 20 godina, tako da je to već davna istorija i to već trebamo, to je pitanje za našeg gitaristu Jernija koji je hodajuća enciklopedija nevažnih informacija iz prošlosti benda. Topli pozdrav za gledatelje 24 sata.